yo man bi menen sambe ko oba gbasani to mo be nyefe nyede ke ake no ni nu ba nya efe ye yo ba anya efe ye be wo yin akapa o mami Niji Melody Millicent Dankwa ke ake atawo yo Niji kenkren ye Ghana ne ni enye ifa aeroplane allo the first female pilot be wo yin akapa o mami ne no anya me be mena nya wakase a no kufio keje wo mami Melody Millicent Dankwa no B potena ke fo wo mami ne ji January 6th 1937 Emamini fole achole Selina Jemfi ni papa achole Ransford Ado Dankwa ni nomie utwoni ye court Mami Melody je school shishin Niji primary school ye Methodist primary school ni yo late ye eni afole ye ni ete school no chamo ye Wesley Girls High School ye 1963 mi ye aje oblaye ekome ite ni aba training ame alo aba chon ame beni a drive or plane ye call yomi ni nekeme itene wo mami Melody Millicent Dankwa ne ifita beke oblaye itene biniji 22nd June 1964 na mekameni kasema obana agbe na kambe amile huwe soja fui batakrade ni amebani amebaje ameni bi na mekase kameni bi komekpo na kambe amino ni Ghana First President Niji Osajifo Dr. Kwame Nkrumah nomie na kan bile nwe lemu eyejeme oblaye etene aha ame aeroplane ni amefa ni amekefe no kodi mofia mu akwe ni wo mami Millicent ne lepenji oblaye oni yo ye etene mi ni enye efa aeroplane ekete ko yo mi ne keje kechefio ekefe ni bi fio ne ke aeroplane ba machine ni ene ha menpi basumo esane egbe bate shon Kofi Baako Niji Minister of Defense na kambia miye ehala award ni chwake lenji yo kenklen ni ke ake atom ko ni ba anya ni efa aeroplane lehu e ba anya ni efa aeroplane ene ha Mami Melody bana egbe ni ke Ghana Air Force bi bachuni e kamechuni ojoba wo Mami Melody de bate retirement e pa soja nu chumo mu shin ete akase theology Niji Bible School ni wo Mami Melody gbe Bible School na e boy soja fue Bible chomo ni chwanke osofo Mami e preacher soja fue fio shin ni wo fen wole yake je ni wo yo ne abagbe himo abake abada 18th March 2016 mi ni wo Mami Melody ni mo chele nuchumo papa kegbe papa ni Melody Millicent Dankwa ba fe ye Ghana na ewo ke uti kolebupu ne nche ye enibeni kemoko be wale ye dwomomi ye taflache akọ egbempu na kewujen ewo ni won kase ni menene won to wo ke yi fe ake no ni nu ba nya efe ye amehu ameba nya mefe ko ye fa ne nya ka nya hie pa no ni nya follow ni nya share ni nya comment pena fe ni won ake lele da ne nya ka wo ye ni wo fe won kase ni nya radon nbenji ni awuli late